Assalamu alaikum. Mekendештер кандайсыздар? Жакшысыздарбы? KG кабардын көрүүчүлөрү. Биз машина базарда сапоктордун катарына келип калдык элек. Ушул жерден сапоктор көрсөтөйүн деп. Мына машинада турат, бирок маалыматы жок экен. Кийинки сапоктордон баштай берели. 470 миң сом дейт. Телефон номерлери 3 объем. Сиздики байка? Мотор эмненики? Мусо. Жаңы бастыңызбы? Так. Салонда көрүп коелучу, да? 4-2 эмгелектер. Моз коробка. Жакшыбы? Ала бере канча жүк алат? 4,5 алабы? Боевой кылып. Газ 53 барамы? Ошо. 4,5 алат десеңиз. Мына. Рама. Күчтүү рама коюлган экен да. Бул өзү эле сапок болбосо газ 53 кылып коюпсуздар, а? Так, мына жерде дагы жакшы сапок туруп, мына көк түстү. Продается дейт. Пулу канча пулу? Я аны да толук жазып алыпсыз го, ПРС деп коюпсуз. Канча? Жылы кайсы машинанын? 94. 94. Объем 3 куб. Жаңы салдыңыз мотор? Жок, родной мотор, кальцевать эттим. Кальцевать эттиңизби? Азыр кандай тартыштары? Баары сол. Жүрүштөрү жакшы машинанын? Канча сурап атасыз? 600. 600. Ох. Бир кол айдагансыз машинаны? Бир кол айдаган. Көрсөтүп коеюн, а? Мына тиктир жаңкытында тиктирген окшойсуз, а иштерин, а? Иштерим бар, жасалган. Оо, мына караңыз. Чынында сонун жасаптыңыз. Бортторду өзүңүз жасадыңыз? Канча узуну борттун? 3 метр. Не ташыйт элеңиз? Мен эме Golжүй менен иштейм, Golжүйгө байыптаганда. Хорошо. Астыларына караңыздар, сонун кыл. Бул родной бортовойбу? Жасаган экенсиз, мында, жасалган экен, а? Жасалган. Жакшы. Телефон номерлерди айтпайсызбы? 0708 79 79 22 01. Çalaslar uşuğa. Так, мына самосвал. Охо. Самосвал сапоктор чыкты го, самосвал. Так, Кыргызстан номеринде турат. 88 жыл экен, 3 куб 670 миң сом сурап атыптыр. Чал байланышып көрүңүздөрчү. Двускатный рамалар двойной экен. Даже гастиатордун рамасы мына. Сиздикиби? Гастиатори рама? А? Үстүнөн дагы усилит эткенсизби? Бул самосвалда өзү усилений болот да, ушундай, а? Охо. Узун канча? 4пү? 4 тонна ашык. Ашыкпы? Канча тонна одура алат? Ой, иштеп жок. 5 тонна, 4 тонна бары. Ошондойбу? Дөңгөлөктөрдөн чоң экен размерлер, а? Канчанчы размер саласыз? 17? 16? Көрүңүздөрчү, эсине чалыңыздарчы. Эмне ташыйсыз көбүнчө? Темир тесек. Темир тезек. Бул эме чечилбейт экен, рама, нарашка чечилбейт экен, а? Сваркалап коюпсуз. Муну только мээрдерден кыркыш керек экен, да? Бол салып коюпсуздар мээлерине. Ийгилик. Жакшы сатып алыңыз. Так. Улантабыз туугандар. Мына сары сапоктан көрсөтөйлү. Мына. Абалы кандай экен? Жакшыбы? Так. 360 миң сом дейт. Гидрочистотун эгилдеп, 3 Rexton 5 штука дейт. 92 жыл экен. Телефон номерлерин көрүп турасыз. Сиздикиби байка? Родной эме экен, а була? Родной жасалганбы? Үстү окшоштуруп берейин деп калыпсыздар го, а? Так. Несин жасаш керек муну, байка? Несин, эме мелочь. Кандай? Салон ичинде. Салон ичинде, да? Ата көпкө жүрөгү иштей турганбы? Полный. Rexton баскан. Рамачы, рама. Рама жасалган. Усилений, ба? Мына эмелердин үстүлөрү да усилдеп түшөпсүз, а? Рессорлордун үстүлөрүндө, ана? Эме кардан балансировкадан Өткөн. Үн-пүн жок. Мен жок. Канча тонна ала берет? Мен 2 жүк дедим, 2,5 чейин. 2,5. Мынар көйдүм, алып Канчага бересиз? 330 бересиз. Тоголокочу. Жакшы ырдап берсек, күлүп берсе. Ойлонуп кош керек. 300 го ойлонуп калам дейт. 300 го ойлонуп калам дейт. 330 дейт. Так, мына эмени да көрсөтөлү. Газель самосвал экен. Дубль кабина. 700 миң сом турат. Телефон номерлерин да көрүп турасыздар. Газ, бензин болгону да. Газ, бензин. Көрүңүздөр. Так, сапок. Охо.
Kimniki buna sapok? Ya hakkını alıp geldiniz mi? Taza sapoktu. Belarus'tan gelген. Belarusya kaçan geldi? Taza 1 ay oldu. Yani İşler жазай turgan жери жок. görmeyim de içinden maşinalarda çok da çıkıp kaldı. İçler tartып koymuş yaşlar. Aha. Bari orada. Tak 750 bin so'm so'rayapsiz ha? 750. Degan ha? Radnoy motor deyip. Жазай турган эч жери жок. Motor коробка. Полный 5. Любой гарантия Россияга алып барам десе, алып бара берсин, текшертип берсин. Oldu. Tushunukli. Esinden garantiyalarni uqdingizlar. Hem bir chetdan ko'ramiz ham. Kraska родной bu? Ajrat etilgan ha? Ордунда электричество полный иштейт. Ручник иштейт, полный гарантия. Buna. Печка, ташка. Короче, машинаga javob berem deng. Жоп берип. Коробкалар полный o'zlük родной deydi. Buni chechilib, chechilmaymi? Bu чечкенге даярдап койгон, эми өздөрү жасап алат да, бияктан өтүп болуп тагып алат. Булар болду чечилет. Прихват кылып койгон дебейсизби? Прихват алдылар. Дөңгөлөктөрү жапжаңы ойдон. Aha. Так, рамачы. 3 qavat bu ramanız ha? Bular janabi polный? Бүт жанатлар, бүт алсам бери жанатлар. Кечте. Бүт алдын ак, яр сары болуп кетти. Shunday olu. Kuzgidan son ko'rinadi deng. Buni ochiladi bunalar. Shuncha olib qoldi ham, oching ham. Ha, bayog'i nima deb qo'yadi? Buday sulayga kelganda jannanli o'tiradi ekan-da. Qayanat qo'shnilarni olib kelib, taqda 3-4 qo'sh 3 jag'dan bo'lib oladi, 4 jag'dan ochib oldi arkadaşlar. Majadan ochib turib qo'zida irg'itib yesa oladi o'xshaydi. Bunda bu yoqda magaz zavodskoyda jag'ilganlar. Jasalgan biroq zavodskoyda. Бүт бар. O'ng'ayla turibay jag'ilishlar ha. Tiksat qara ochib ketdi. Ha. Ya qanchaga berasiz? Meni qiziqtirib qo'ydingiz. 730 болушу эле. Анан документин ошо хозяинына полный бүтүп берем. O'zine chiqarib berasiz. Өзүнө чыгарып берем, кайсы номерда. Bozorda aldı em ekan bo'lchi. Uzuni qancha bay ekan buni? Uzuni 4 ton. Uzun ekan, qarangizlar. Бүт мынандай родной emede. Ol bortlarni bu yoqda jasadingizmi? Bu yoqdan ishlaydi. 5 jag'dan ochiladi ekan. Bunalarni qirqib qo'ysa, narashkadan olinadi ekan, ha? Ara alып өзү даярдалып калганда да. Дөңгөлөктөр дагы аябай жакшы экен. 30 километр болду келген. 30 өзүм салдым, жаңы 25 миң жасадым. Дөңгөлөктө 25 миңге дөңгөлөк салыптыр. Зимний салыпсыза болгондо да. Айбат болду, иштетиш керек да машина. Мотор майын алмаштырдыңызбы? Мотор майы алмашылар, полный май. Россия Жебейт. Гарантия. Жесе мен акчасын кайра берем. Машинанын, а? Ооба. Мына жерде эме да бар экен, баа, сервисный ключ сала турган. Юрмаян деген ящик заводской колго жасалган эмес. Ключтарын салып берди. Утепленный дебейсизби, а? Ключтарын салып полный. Жакшы. Сон экен. Даяр машина. Канчага тиет колго айтыңыз? 730. 730 га тиет. Колуна документтерин өткөрүп. А, 730 ичинде оформлениясы бар. Мен өзүм кылып берем, ошонун ичинде. Болду. 730 ичинде оформление кылып берет экен. Боламса 700-дөн колума берсин анда. Болду. Биздин каналдан сатылып кетсе, чайпай кылып бересизби? Сөз, болду. Кайсы канал айтып коңуз? Кейжи кабар. Кечи бар. Сөз, мен телефонсuz эмес, мага чаңыз телефон тартып алдыңыздар. Мага чалып сразу. Чайпай кылып атканда дагы бир тартып коебуз анда. Чайпай сразу içinde сөзүм менен эмес. Чалам сизге, мага чалам эмес. Майсон пионер флешка полный. Ага. Диск полный. Сизде дагы баягындай колго жасала эле экен али, э? Мында бияка колдорун ачып, мында бүт бар да, мында аккуратный. Бияка туалет болсо, бияна неметсин. Бино бияка эмете бияка колун ачып, бияка салфетка ошо. Белорусдан келген да ошо. Буйрусун, ким алса да буйрусун, сонун. Эштер жабылыштарын караңыз, да? Колтука, Жакшы. Фарлар күйгүзүңчү, фарлар. Ачып жандырыңа ошолордун, ушунча болуп калды. Фарлар ачып. Туманкалар жандырыңыз, ылый кылсын. О. Telefon номерлерин тартып койдук байке. Ооба. Хорошо. Жанда дагы бир сапок. Мынакей. Так, не дейт бу жерде?
Алып қойып айтып берейін. Бұл сапок дейді. 602 3 куб родной. Сіздікі бе әке бұл? Бұд бары іштейді дейді. Гидрач. 430 мың сом. Телефон номерлер 0704 25 67 12 дейді. Сіздікі бәсін бұл? Дос емек әна? Дубль кабин әкен бұл. Односкатный. Односкатный. Контейнердің материалынан жасалған екен. Көмір ташиды оқшайды, машина? Ашылау екен. Ашылат екен, еште. Охо, бұна. Дубль кабина. 6 баланы алып алып, көмір түсіргені барса болады екен, жақсы. Есі жоқ екен да бұның. Мұнан көріп қойылы Фордты дағы. Самосвал екен бұл дағы. 550 мың сом дейді. 2587 жылқы. Телефон номерлерін көрдіңіздер. Так, мұнда да бір самосвал сапақ шығып тұр. Көрелші 500 мың сом дейді. 89 жылқы мост гидрач дейді. Телефон номерлері. Сіз қайсы машина? Так, гидравлика. Полный. Бұл жерде рекс бар екен. Мұнда көрсетіп қойыр әлем. Сапақтарын қатарына қайын келді. $23 мың. Телефон номерлері 0772 77 0294 дейді. Машина из Германии дейді. Свежий екен ол да. Так, қайсы сапоктар қалды емді? Бартоға қалбады оқшайды бияқта. Мына көкті тартып қойылы. Так, мына көкті тартып қойылы. Үстінде тентке дағын уже даяр екен да. 650 мың сом екен. Son telefon номерлері 85 жылқы 3 куб екен. Ейлер ішінде оқтауды оқшайды. Так, двускатный родной еме оқшайды бұл. Родной екен мұна, көрдіңіздер бе? Мұна жерден айырмасында білінеді екен. Су түші отырған емесі. Креплениялары полный. Родной бұл. Шындай. Бортовой екен да. Сіздікі қайсы ба екен машина? Я? Нарқысы ба? Беркісі бе? Жүрің тартайлы. Байкем сапогында тартайлы мұны. Бұл әме бе? Пассажирный бе? Жеті места. Грузопассажир, а? Так, 320 мың екен. Телефон номерлері 3 куб дейді. Моз коробка жаңа салынған, іші жылуланған деп сіз, а? Шындай бо? Так, 077 03 19 91 дейді. Ашылай ештер? Көрсетіңші. Мотор ненеке? Мотор Nissan. Бұқтан емекен да, артында. Жетік еш отырау? Грузопассажиры. Арттары че? Дөңгөлектерді жақшысын салыпса сізден, а? Охо, жіп қу бияға? Так, артын açып көрелші. Ашылай өрі өжеліне? Ашыңыз. Тоқтап тұрыңыз енді. Тоң қалған ба? Өзбіменен утепление олған ба арты? Мұна қараңыздар, ичі соның екен бірақ. Сырты айнек көрінгеніменен içinde утепление қыл қойып тұр. Қанша көресіз машинаны? 300 мың. Тоғылық, а? Жасайтан жерлер жоқ бұл? Айдай өрі? Айдай өрі, а? Коробка қатырылған, мост қатырылған. Жаңын салынған. Бұл средний ваз, а? Мұнан кейінгісі уже длинный болып қалады, а? 3 айнек, а? Жақшы. Бұл среднийден чоңырақ оқшайды, а? Среднийден чоңырағы. Мұны жерде да бір сапокта тұсында көсетіп қойылы. Көрбей қалдың ба дебеңіздер, ана 400 мың сом. 89 жылқы екен. Телефон номерлері. 2-4 авион. Бұл да родной екен, бортовой екен. Мұнакей. Жоқ, бұл жасалып тұр. Жасалып тұр, а? Родной емес екен. Жасалған екен. Шалып көріңіздер шуларға дағын. Біз бүгін сіздерге сапок базарды көрсеттік, сапокторды. Себебі Бишкектегі ең актуальный машиналар. Бұлар сапок. Сіздікі алдағы. Сапоктор. Телефон номерлеріне шал байланышыңыздар. Ар базар сіздерге машиналарды көрсетіп тұрғанға, балалармен таныстырғанға әрекет қыласыз. Саламатта тұрыңыздар.